Assalomu alaykum do'stoni aziz. Yanagi masalai geometriya. Masalai xushro'y geometriya hal میکنم. برای حل این مسئله من یک تئورم نامش مندلایه امروز استفاده میبرم. تئورم مندلای چی میگه؟ میگه مثلا ما هم خیلی سکنجه داریم. میخواد خیر رفتگی. میخواد خیر. مثلا A B C D E F. اگر AB را تقسیمی به کنیم ضربی CD را تقسیمی D کنیم ضربی EF را تقسیم AF کنیم بهتون اینه تقسیمی B تقسیمی A تقسیمی общий. Tamam? Тогда они отношения барбари ягмыш. Акий распутыш o sonra neki yagon dersi digada inşallah исполнекне. Akı bir nami rasmi mora bami rasmi monan mekashim. Mam khayrasım dönem. Böylece de yakati digadere. Хемодai хаддар көрінсene ki i масуhat yakay i panca i yakay i ahay i panca. Akın igo kıransın aziz. Boyak teorema diga megumton. Teorema hamiye ki masalan sekunca dure. İ taraf emi xat bugzardım ki a taqsim 5'a ay masat esiyak ay esildi. Emi esiyak taqsim esildi barubara ba a taqsim b. Her şey ispat şosuna beni buraya ispat kınım. Masat esiyakçı azar bir balandi taqsim eddi. A masat esildi mumuşa bezar bir balandi taqsim eddi. Barı ki balandi har diye mi sekunca da yakılmışa. İş. Sekunca tez kunca iş. Kunpunca barami masat şuna. Balandi şuna yakılmışa. Bir barı a taqsim 5. İspat. Akı da rasmi mo. Masalan magar iqadara ben harf guzar eknem A B C нейже D мемоша иже E мон же F мон. Значит, hamı formula qati yak bosha. Akı barıdır aziz AB taqsim BC mo. Çıkadı ki ma guftum AB taqsim BC. Barobar çe. Barobaray bas sekunjayı masat sekunjayı A B F taqsimi masat sekunjayı B C F. Ayı formula ijagi. Ayı barobaray ba. Panjayın panjda yozda cemi A taqsimi do haf do panj haf. Tamam. Akı SD taqsimi D'ye. SD taqsimi D'ye etir sekunjarını gömüklen. Barabara ba masuhati SD F mon taqsimi D Y F mon. Ki barabara ba chant. Panjiyak shash taqsimi panjami A. Aknun EF
تقسیم AF نگاه کنیم. YF اینجا مساوات 5 15 دا 1 11 جمعی A مساوات AF در سکن جواب برای که بلندیشون یخله هم فرمولا کار میکنم. AF باشه 5 10 15 15 18 جمعی. فهمو؟ یعنی که این فرمولا که ما گفتیم مقصد حتی اینجا S باشه S2 S1 S2 A B A تقسیم A جمع B برابر با S1 تقسیم S1 جمع S2. بیناکı modüle 11 جمع A تقسیم 7 ضرب 6 تقسیم 5 جمع A ضرب 11 جمع A تقسیم 18 جمع A برابر 1 almakta. میشه 6 11 جمع A kvadrat برابر با 7 A جمع 18 A جمع 11. اینجا میشه 6 A kvadrat جمع 22 A جمع 121 برابر 7 A kvadrat جمع 29 A جمع 18 ضرب 11 198. Bu baxşı mən xəta kodunu deyəcəm. İcabət pan dışı. Yəni ki A kvadrat cəmi A cəmi novat. Yakın A kvadrat agar büküşüm mən modlara cəmi hafızar 23 tarih 6 tarih 24 29 A cəmi hafızar 1000 novat tarih 6 tarih 121 minus 96 barbar novat. Diskriminan barbar var. Üstüne kvadrat aşıt siyak cəmi 2096 1925 и барбара 25 квадрат. Əcə barmıyor, a barbar minus üstündən cəmi 25 тақсими 2 баробар S. Ay diğerimin отрицательный. Весом намекнем. Барами cevabımı мешать S. Agan sağ ol dostlar için son aziz de komentarlar alsın. To didor.